What's up people, ndizera ko mumeze neza cyane. Nitwa Dizboy w'abanyarwanda, intumwa y'abanyamusanze. Guys, uyu munsi nzanye umuntu witwa DJ Brian na Gasuku. Abo bantu bitwa gutyo bimenye. Iyi video ndabizi nta bubasha bwo kugira views igihumbi iragira, ariko abantu bakeya murayireba. Mubashe kwisharinga muyimpere Gasuku cyangwa se umuntu witwa DJ Brian. DJ Brian murashaka iki ku mwana w'umunyarwanda yagupondati? Gasuku wowe wirirwa utukana hano kuri TikTok live cyangwa se kuri YouTube live, umuntu witwa Yago muramushakaho iki? DJ Brian wowe Yago uramizi uza amafaranga yaguhaye kugira ngo ubashe kumenyekana hano muri sinema nyarwanda. Uzi ko ari wowe wakugurishije, waguhaye amafaranga ukagura ibikoresho byo kuvangisha umuziki nyarwanda. Uramushaka hiki? Dore urwo rwana rwikwa Gasuku. Gasuku mumumpera iyi video, abantu bakeya murarebe ino video nkoze. Muyimpere Gasuku na DJ Brian. Murashaka iki kuri Yago? Si yabahunze, si yabahaye amahoro mu Rwanda? Iyi video nayo muyimpere yagupondati ayigeze kuri Gasuku na DJ Brian. Ndizera ko iyi video abantu bakeya mwaba 10 mwaba 20 muyimpere Gasuku, muyimpere DJ Brian, muyimpere yagupondati aho uri muri Kampala. Ndakwemera cyane, ukomeze ukore cyane, uduhe ibyegeranyo byiza cyane. Ureke abo bashenze ngo ni DJ Brian ndetse na niki gishenze ngo ni Gasuku. Gasuku wowe turaguhambiriza kabisa. Ndizera ko ino video mugiye kwisharinga abo bantu benshi. Mudukande follow kuri YouTube channel ni kwitwa Dizboy Official. Mudukande subscribe. Ndabakunda cyane.